This is our result, we own it. Igo eskuru ya St. Mary's Nyamagwa igo yakoria matemwa bobiya asekerenge kama sabate beruna mbaga okereta na machibu yuyo mwaka uyo iga sama tema bakakoleka no mwaka eta matemwa na Kisii eskuru ya St. Mary's Nyamagwa nigo yanyore mini ya 8.8 uno mwalimu mone eskuru yo akoerera Samarieta ngoro kumere ni nyambe kinyaberi principal ya St. Mary's Nyamagwa Girls in Sameta sub county. St. Mary's Nyamagwa Girls extra county school tore para gusherekea matokeo ito ayasokire bia sana tubwate mini ya 8.823 umwaka uri tubwate 5.911 tuboneka tubwate improvement ya 2.9 abana last time tubwate bachite university abana 90 lakini bono ige tubwate twakoreti abana 243 Pons pipa kagende university except yoyomo obwate C plane. Iga bana 242 bachete university. Ingwa kera bali mu bana mbiya mono sana asega asiba kolire ekiagera bali kuboka mambi sana barwe skuru mpaka saa 4 ya botuko nande saa 10 ya mambi bayikirororo. Buna matemu etu agakori kinsa kia mambi erinde tonyore kinsa bali mu basomi mpaka litukerime abali mu bana mba monyete konyora accident kinsa kia mambi ke bakominyoka gochi kwa matemu erinde banyore kinsa kio gosomi ngwakira n'abafanyikazi baitombi ya mono ikiara bali goika mapema mto konyorwa ase ebirasi na goikirani erutini yeskuru tugwakira Nyasaye mbiya mwana asa Matokeo aya nonye twanyorete challenge chinyinge ntu asiretio mwalimu na abana aba bakoreta matemu babere mbali babwate GB lakini still bakwete